Pwede na musulti. Ah. Kini siya, pwede ni ilabay, way gamit. Pareha sa imong cellphone, kana imong cellphone kung kuhaan na to og battery, magamit nimo dili. Dili. Kini siya, nganong magamit ni kay dunay mga mekanism akong gisansan ug kamao kita mo gamit. Atong subayon unsay mekanism. Kanang cellphone mo naampo na mekanism. Pero dili ka makasabot na kini masabtan man kay makita man mo gisuhat man. Akong pasahon ha. Kining gamot sa kahoy kini, ang ngalan ani tagihumok. Nganong bason nimo ni sa perfume, lumoy ni siya. Murag pansit limon nimo ni kada bitaw. Manghuam bro kag kwarta pananglit pero bayre po dai. Kanang mura bag mulumoy ya kasing-kasing ba. Ay na. Oh. Pamuy po ini. Dahil kining papel mo ni gingalag orasyon. Sa binisaya pa mga pag-ampo nga pinili. Unsa man pag-ampo akong gisansan nga mekanism. Gilugnan ko nig panipas, kadungog mo na panipas. Oh, naaman na po ni. Na kamot ako, igo, tipas pa. Na mga binuang, relax kay ka. Na mga disgrasya, sakay ka. Basta mga dili maayong hitabo, tipas kina. Gilugnan ko nig polo nga pamuypoy. Kadungog ka ng pamuypoy. Maluya? Kanang tao ba nga isog kayo? Inikita nyo, imbis isog kayo, dili na ka mamangisog, mingol sa katsata ni. Sukob ta ko ning bayhana, maluoy ko. O, napamuypoyan siya. Dahil gilugnan ko ning pangubol, nga pulong. Kanang kubol. Kanang dili makadut, lutag tuyo mo, mo ni kubol. Gilugnan ko ning sumbalik. Sumbalik kay kanang simbako, makainom tag na hilo. Mabuak mo na. Nya mo balik ato niya. Ang kanang hilo, ilhana ni mong hilo, kanang inom ni mo og kaon, kanang mama, bito imong kusog, kini may bation mo din eh. Ako ikatudlo, kaon lang naglubi ko ni kamay. Muna'y tambal, kung kailana. Ya panghaplasan ni kanam ni sumbalik. Ug na ni pulong panambal ug lamat-lamat, kadungog kag lamat. Kanang nay mangita ni ba galakot nimo. Agian ra kaniya, ikaw kakita kaniya. Atong gamiton, ibawon magami kanisem. Sampolay ko gikas imong balay asa ka padong. Ari ta si imong balay magsugot. Asa man ka padulong? Ano? Trabaho. Oh, example naman. Sampol ba? Kanang si imong balay. Ito bang katrabaho? Primerong gawas nimo ba? Ikaw, Jo. Ikaw example, Jo. Trabaho ka? Trabaho. Team ka, Jo. Trabaho. Mao gini sikreto yung katudlo nyo kay mga batanon pa mo kay tiguang mga 32 naman ko. Edad nyo 20 ka pen. Oh. Mo ni sikretos kinabuhi. Ayaw gawa sa balay di ka mananghid niya. Siya gyud imong supremo, imong amo. Ayaw duol tao na kay tuyok di ka mananghid niya. Mananghid ka sa kisama na akong ituplok. Ginoo. Ang pagpanang isama ni padugag trabaho. Ampo. Mag-ampo ka kanang imong ampo. Kanang ampo nimo nga gikan sa imong kasing-kasing, mao gina may tabo oh. Mao gina kay gikan na sa imong heart. Atong sugdan. Sampo lang. Sige. Kanang ikaw rin nakabate, ampo ka. O Diyos kamahan, nga labing gamahanan nga Diyos. Ikaw siyo ba ang labing gamahanan nga Diyos? Og maghangyo ko kanimo, Diyos kamahan. Diyos ka anak, o Diyos ka Espiritu Santo. Mugawas ako Ginoo sa among panimalay. Ubani taon ko Ginoo. Panalipdi ko Ginoo. Luwas ako. Ipalayo ko Ginoo sa tanang matang sa disgrasya. Ug maghangyo ko kanimo Ginoo. Nigawas ako sa akong panimalay. Ang tanang tao na tagtuyo sa akong ginabuhi. Silang tanan Ginoo pamuypuyan sa akong tubangan. Pamuypuyan manay kusog. Ug malukmay Ginoo. Ug disla kahimo pagpasakit kanako Ginoo. Og ngadto niya sa lugar nga akong pagatuan Ginoo, ang tanang tao nga akong pagaduolon Ginoo, hikapa Ginoo ang ilang tagsa-tagsa kasing-kasing nga silang tanan maluoy sa ako, malupay pamuypuyan. Ug disla kahimo pagpasakit kanako Ginoo. Ginoo, maghangyo ko kanimo. Akong lawas sulubi Ginoo sa mga buluhanong mga hiyas, sama sa mga panipas nga upilit sa akong kalawasan Ginoo, sama sa mga pamuypoy, sama sa mga pagkubol ug mga lamat-lamat ug uban pang mga hiyas Ginoo nga kinahanglan nga maana sa akong kalawasan. Ginoo, katutan ng mga pulong akong ginalitok, ako gitong gipangayo sa ngalan sa imong bugtong anak mao si Kristo Jesus nga nasariton. Amen. Mo man nga gagampo amen. Ablihan gini diyan mo. Ablihan nimo tudloan gyud ka na. Pag-apply nimo, ayo yambo. Gamay la ba na? Aplas ra. O gana gamay ra. Gamay ra ini. Nigihapon nimo gamay. Relax kay ka.
Tuduan niya ka. Pangunawa sa mga ibot naman. Kanang imong nauyunan nga umot, pwede kulon. Kanang kulon ni Jose, ana ra. Ana ra, humot kay ka. Relax kay ka. Karon sa imong paglakaw, muawas na. Diya ka ni awas man. Nagpasabot kanang rapa mabuak kinagdin moblihan. Sa power ba? Nagpasabot nga imong lakaw dunay dautan nga Tumog. may tabo. Ikaw mo dayon na. Dayon. Abli siya. Dalito ka ang pulong, mao ning pulong nga ra inuti kontrolor gyud kabuk. Title. Panahon sa kalisdanan sa English Park Critical. Dito ka ning pulungan katulo. Kristo Jesus, salvame. Kristo Jesus, salvame. Kristo Jesus, salvame. Sa Binisaya pa nga klaro. Ginoo luwas ako, malimot ka to. Ginoo luwas ako, mura imong pelikon. Ang kanang grapa dili na namuawas. Relax na ka. Ang magkaparelax nimo. Kanang ampo gyud, kanang imong ampo, nagikasap kasi kasing. Muna pure nga ampo nga espirituhanon nga pulong nga gawas sa kasing. Material man na. Muna nga lang agod-agod. Na. I-record ko na.